вғыт тіліне бұлдыр. Чаваршен нация телегуравин эфирінже республика шені хыбарзен ярыме. Студия Елизавета Цветкова, пирень паянхи каларымра. Шені Жубашкарды Олимп резервен тваттымыр спорт школінже физкультуруба спорт комплексы ұжылжы. Вазыне малаладаланма 5 миллионда ул чербенденгелік сертификат парнелеріш. Шубашкарды улды шкулда бомба бурижин жен білдеріне. Шкула жезем құрыштырлықра. Ядарлы службызем айыплызыне жыраща. Мультфильмі кересі, незілден евішне қадірлесі, кеске видеоролик хақалыпласы. Цифры технологии зембет услаштараган проект улавышсен пілдерішне үстермелі. Школы зебенже ажазен ұстыны кымылду еме шереплензек шидеймен. Шакнамай вазіне терешіл жинжен пырма, ұры ештівас тезе хистезе узалгенне шавырма анзад. Паян телеграм-каналда школа жезем ешлім бұғынза бомбада да сербінеген қадырзем хварасы берге білдеріне. Чынақта полиция үйірімізіне вумбірзегетсенже хулари терлі школзенже сербінеген қадырзем бұрнаштарны берге хыбарзем жетіне. Перен репортер Маргарита Мельникова Ларудырова вырына тұқса ұжымлатмадырышры. Теп хуламырды пиллікміш гимназий корпусынче сирбінеген худыштуп надезе хыбар жетіне. Ядарлы тыдымзенче ша хыбара ежынна, васказах вырына жетіне. Кунда ішлегензем пілдерне дырық, ядарлы тыдымра ішлегензем, едізем бекелзе, мінбур пүлімзене тәріслене, ажазене вара классенжен, васказах илзе тухна, юнажар пулдарулық шүртне илзе шидерне, шаксаман травара пәдембекергелі, ажазем малаллах изен урогызене таврынма булдарашы. Ажазен сылығынжен хақлы немінде шук, асызем вара віземжін явапла. Шубашкарды пилікміш гимназинже вайхураган земпілдерне дырық, ажазем бомба вырнаштарны тене хыбара лопкан ешынна, чишкаланмазыр, шикленмезір, аслызене етлезе школ шүрдінжен дұхна. Шелде юлашке вағытра расшире школ земтада варенде шүрджезем жіне табынны стесрексем ешланна. Шакна май школ зенже ажазембе, хайзене шаклару рамынлетік малыне час-чазақ сүтсе явашы, палыр треш варенегензем. Теп хуламыр дихерекшичім школда да лару-дұру шапларах, кунда да сирбінеген худыш тупна дезе палартна. Шыңғырав житне, шак саман травара шалда, кинолықсем, едізембе ішлеші, пүлімзене тіріслеші, юнажарах, шылав жызем, васкавлы полыжу транспорт жде кундах хуралда дарать. Шак саман тражезіне келеяны, пүлімзем пужы. Шидес вғыт травара, лару-дұру еплерек шаврыне вғыт кадарде. Телие шынграв кундада суя болны, сирбінеген хадыр-хедір тупман. Палырцах вармалла суя хыбара була, олды школда кулленге ергене пысса, ажазыне уроксен жын хадарма дивне. Верен дютада шамрыксен политикин тада шалды, эштен министерствен жепілдерне дырық, суя хыбар сараганзене тупса палырджеш явапты тарыш. Шкулзене минны гуна дезе электронлы жирогильня. Школ администрация ажазене тада унда эшленегензене шивыхри учрежденезене гужарна. Шин провизене хюделегензем пурьенде тересле вертерне. Пур шкулда да террора хириш крешмели ергезене пухынзадыраща. Пурнеде тересле зегрдеща, ючинзене крытмеща. Лару дырова тимлезе республикари шкулзенже час-чазах террора хириш крешмелю вернюзем ердеща. Тимлеге аша амыжын ешухат маламар, палырдаща врендегензем. Чакнамай шкулзенже аша амыжын социала деделюшканезене азырғаттару шервізене яна, ажазембе калашмасыне. Республика Галарамали Маргарита Мельникова, Игорь Зверев. Кожылы вирус алғасма чарынмайс харашире пердалықра вадыреге бенетлашин ковид вунды хырба жерлене. Пендейік шырытлашин Вильня. Чавашин реде Ларудуру Шивич. Республикара шагамакпа пердалықра шыралы шин жерлене. Шырвадырза гыржин сывална. Вунды гыржин пурнышне жылзақ варайман. Шак черден сықланмалы чижанжықлы мел вакцинации. Чугу үйген ширим ултымы жеделне пейлік шыр жирим біне ағын пірреміш компанен па вакцинации дуна. Тва чырвадырза гырбен жин, еге компанен па да сықлы хемелне ярдарна. Халхе вағытыра еге бенетла жин кожыл жерден сепленет. QR-код пур ешуге шинзенге хывырт хуралба уйырмаламар. Кубазен ирикне постны булать. Чавашин ривунеге жин республика ердюжи Олег Николаев шине аслы суда шығав жерна. Бізен жуджибе кафебе ресторанзіне, культуруба спорт шурджезіне, тада үтті вырына сертификат па кертме ежінне Россия Конституцияне хирешлейд. Асыл суд же вежелару радишкерне. Оны бідімледеве шығава тивиштерме сылдав шүккене балыртна. Вунеге жин парын мажутламашы, візем апелляцивама қадырленеші.
Мультфильмзен бігересі, незілзен евішіне қадірлесі, кеске видеороликсем қалыпласы тада үттіде. Шагырсене пурнеде библиотекара бұрнышлашы. Чывашен бұшлығын грантне жынзейліне цифры хутлығы, пулдарулық тада карьера проект булавышсен пілдерішне тадақта үстермелі. Библиотека хали лихимаринде. Вулагана шенегнегебегна телендереместен. Вулавыжа илертме цифры хадерезем анлан узугураща. Чымберзем самахран ажазене чырчунзене юратма врендеща. Проектын телеве ажазымбе бірле зоопарк шинжен ширына кінегезіне бұқ трейлерзім думаллы. Ажазым хойзем кереші библиотекана, хойзем суйлаза елеші юратны кінегене, серия «Мой зоопарк». Еще в середине уже снимать товарищ видеороликсы. Зоопаркпа палашны проект иртне жылги пуш уйгендех пушланны. Халлиге сагыр чыржуна халалаза киске видео югерне. Тада дебір ширинбилик чыржуна сынламала. Чемберзем шучандалага упрама ихравлашы булзан элексем юх незел ювышне хадырлеші. Ядарла программаба узугурза візем золотвысен шемьене прыжыре буштарны. Программана фотографизем шинжинжен хыжан вильне, хыжан журална, шемдері межежин, аржин земмен жоқлы, херарым земмен жоқлы, везен ұштай шлене, мүлі бұрынна, тада ұтты факцияне кертме бұлад. Шакна дума баллах малдан архиври документсей дешкермелі. Элексем районды ыты паллы шинзен незел юбышне де хадірлеме балардайшы. Цифра хадірзене вулавыш тудымне кертне, келден тухмазырақ, кенегезембе, куравзембе паллашма май барать. Чабах вулавышра тада кызыкларах. Геннадий айги пулдарулығы бірге эбир кенегеренгнамар түрлі шылгушран білме бұлдарат бар. Сымахран маналара халги хадер. Она тұғынзан эбир унын пурныш хелебе палажат бар. Вулавышсем шыне хадербе буянланзақ пырашы. Візене курма, палашма, палах, библиотекана жүремелі. Проектын яжы цифровая среда, творчество и карьера. Ебир, шамрыксем, библиотекана жүрезе, хызен, малашлық не туп чердеть пір. Візен нланмала, візем книге валамай радащи, візем 3D принтер байшлеме, візене кележет. Вулавыши хадер булас профессиеде суйлама булыжать. Республика Гларамвалли, Алексей Зотиков, Николай Скворцов. Егебенде 11 жылдан ба Перен Республикара чылайық патшалық служащие конкурс зертереші. Конкурса құтшынаған зем пурде үш туғышлық неестерме май бараган халық пурнышне үрі не ұлыштарма бұлыжаған проект сем қадырлеші. Шабақта чылай вғыт уйырны проектсіне хүделемелі тапқырда читрі. Пәдемішлі патшалықты дымынже вайхураган специалистем тағыр проект хадырлене. Візем кашнее халық пұрнышне пырзадевеші. Чуваш Республикин культура министерствен пайбушлығы Инна Ильина қойын проект жінже шәне де пілдерішлі хабарба шлесіне темлі хуйырать. Интернет тадышане технологизем адалланны тапқада тәрісте герлі хабара темлі хуйырма хошпыржухне чынақта евір палардать проект ердюжим. Шәне проект пірлі ебір полдарат бір шабақта шак шетменліге сирме бұлышы. Проектон тептелеве информация, майлан забыны вғытыра халыға түріз информация барасе. Тада шағы информацияне халық пілзе, хой узы курса, патшалықра иртсе бұраган пұлымзенже худшынма май болдар везен. Шак проекттара тептелеве худшындарасе берен ялды вулавышсене. Везенже тілез малдан суйлаза елзе терлерен темізем, шак темізене теплен бұқсадықса халыға информация барасе. Ажа шурчы вырыне хотлы шур тада юратны шемье проект вара, ажа шурчы зенже порунаган шапырланзене шемье ошыне, тада атя не темлехне тивишме болыжы. Унын авторы Чуваш Республикин варендю тада шамрыксен политикин министерства ищене Татьяна Васильева. Проект вакеле жулень талы хажазем асызембе худшынеш. Шельде асыра хажазене шемьезене елегензем сайра, пельдереть автор. Шакны май ажазене болжастылевбе, шак проектда пужарашында. Ажазене хойзен хюттене илне шемьезембеде тажы шығынза ишлеш. Везене сенюганаш побылышма, ажазембе Республика Гларамвалли, Маргарита Мельникова, Ольга Артемьева, Сергей Емельянов. Икшер 7 миллион деньги уйырна республикари физкультурба спорт учреждениесіне юзазачын етме. Пелік муниципалитетра жал палыртнышсіне пурнышлана. Республикари спорт министрі Василий Петров раштаву еген вуннымы жінже, пөдемі жевішлемелі жінжен азырғаттаржы.
Егибинле водырмышыл дальне спорт занятия зине явыштарны зиньи же 70% каямар булмала. Чувашьенре паян жакыдардо херах тогыр процентран юртня. Халуга спорт кермене зимбе дивиштернен жаябе пирен регион шерживра малда бураган регион зен шуденже. Шидес чулва леди пызыгеш 7 баллартны кежек шене гула микрорайонда шене като кужеш. Волга стадионра реконструкция жезимде вешленмеле. Егибинде шеремеке мышулда пурнышламалы эшсем телешпе муниципалитетинчен заявка зим ежнасы вешленне. Падимбе икширала миллион денгелях водыриге заявка дыратно. Тень ытларахта была чеш пулянча хожизне тавр забано. Падимашле вазине рашта вуихим быштамышынче боксадукса хакламала. Хош пер районба хула заявка дыратман. Строительство материализм хаклан загайны бечігін зем. Тересибе куку жалге эштене де бурзадивне. Егибинде ширим бірмышулда да уладыр херлі жудая сендервыры районезінче азына программоба проектзем пулман. Тюры комалы подрядчик сине тупма евры бечігін зем койдова. Республика Гларым Вали, Регина Кубайкина, Бахтияр Велиев. Шене Жубашкарды алем презервент ватымыш спорт школинче физкультурба спорт комплексе училже. Она Чувашенри адреслы инвестиции программе бекили жюллень спорт школе жуминчи пуша журда юзазачне цехудаяна. Строительство жезене туза эртерме республика Хыстынчен водырбилик миллион тенге уйырна. Кул спорт пүлімінже тренировка ирдейд. Шамрак сен сокол хоккей ушкане черетле тупышыва қадырленейд. Шөне тренажер зімбе спорт хынықтары везем қызықлырақта туғышлы ирдейші. Но новый зал намного больше. Здесь новые тренажеры. Этот зал намного лучше, чем наш старый. Чувашенри спорт школезенже пурлықпа техника негісіне шулзерень пуянлатса бұрайшы. Спортпа туслашма хотлымайзем туза барайшы. Нация проектне кереген спорт пурныш ерги программы бакелі жүллен спорт комплексенже пулас чемпион земвалли мәнбур условий туза бана. Малалада перен шак енебе шлес шуғышем самаях. Шидес игі жыл ғушинже перен тада тебір игі спорт кермені хоккей валинде, фигурный катарни пыр кермені зем ұжылмала. Премі же көйінде Шубашкарда стадион Волга территориинде тепри Шанихула территориинде булмала. Эпин шамрык сен хоккей ушканезем тада да ергеленеш. Чувашен физкультурба спорда адаландара сенебе онышлы ишленине республикара бурнаганзем сывы бурныш ергине суйлаза илнине деп алыртмала. Россия Федерации президенте перенумра теллялартынде игебинде выдырмы шулвали 70% халық пермай шак физкультуру е спортпа пермай туслы бурынмала дезе. Шамбада шак еже туза брасизен перененде спорт инфраструктурине терле спорт енебе хазине шихындараган зене майзем туза барзасын палахе бір шак телеве пурныша кердебір. Шене журда парнезем бегереща. Моногулари алим презервен тватымыш спорт шкулне адаландарма 5 миллионда улчырбин денгелих сертификат парзачысларыш. Спорт хадерезене туянмада пулу жубачыш. Керек мүлі предприятин әшкеленжеде пағалық тек бұрында болмала. Візіне қавғаладар астелеве шержеврада республикарада терлі конкурс ердейд. Сымақран Чувашен пағалық марки. Лауреат сімбе финалистіне паян онышлы усламын стратегибе практики тінже жайынжи форумра жисларыш. Пағалық үйдөве чынжаре шивит чизен шутне грейт. Тузакларыган абачимиш пағалық инжен шинзен сывылығы келейд. Хулара егелда кашны жин тибішлі бұрынасшын. Пурныш шайы үстех пымала. Пағалықлы тавара пурде дуянасшын. Чакна шудайлзе чук уйхинже чынжари пағалық күнне балдывашы. Терлі конкурсыра паларнызене числарыш. Шак конкурсыра абачимиш предприятие премыш худшынат. Ебір хамыр продукцине Чувашра тузакларыган Тырбулдан тватпор, шак пызык награда, пирен предприятие коллективы жен. Тогда малашнеде пызык шүдінзем тума сенет. Предприятие ердюжизем, пролежу директорезем, черлі дыдымры специалистсем тада үттіземде. Шыбақ чынжене пағалықларақ тваганзем форума бұғынны, пурде услам әжібейшігінні. Вынышлы услама ергелезе распылзан, инде премеш был пағалықлы товарғылар малы. Шак пағалыға үстерзе бұрас бетпен. Иртіне өмірбет анлаштазан, паянхи услам ешінде ол пиде ұлмажын задыраттен белі, чыны бекте. Кунда инде цифровой технологии депер худшинче. Услам же яланах шыравра, пір удымда чарынмаламар. Таврагурымда оның хыне еврлі болмалы. Шинзембе тажы жығын зашлемелі. Республика Гларым Вали, Алексей Зотиков, Надежда Макашина, Бахтияр Велиев.
Шахы барбакалары мавы шлейтпір қызықлы бұлыма, район хулари чынеліге сынлаган видеозыне пирин бада сақыр тұғыр жер ширым ұлты, ширым бірре пиллік, ширым бірре номер 5 гравлаза, ширза пілдерме бұлдарадыр. Ебе бара сирімбесі бұла жадып, эфирда тепреділ бұлы чен, чибер юлар.